kewah kirago dari pemangku. Uling maro bangun semangan badung alih kolon. Dikengkene kanthi sepanan mesugi. Pisagone kangku kedapat. Tulungan jebos niki panah tiange kebut-kebutan dipi. Mangken ulung pacang ulapen tiang di pempatane. Bah. Ibuk adine dari pemangku. Dikengkene sampi mekentu dicarik sing ada ngerunguan. Uling semengan uling maro lekat ngeroras lemengin nelu bulanin mekutang bok metatah nganten mati tuh irago ngelukat ne ben tugas di telun jak kepapat polone ngurung pisagon uling semengan irago pengleneng kanti yad kanti bangkiange ngedesin bangka-bangkane di semua dengan dong ngerunguang ketuyuan iragone pala yen sing nyak dadi pemangku kadeno kengken waker selir yen nyakang tuyuh sing dadi kene sing dadi keto sing dadi anu didian monong sengsara sepet artine malah kalau jenek-jenek jane kalau tugasane mau dikengkene telepon doang nih rago kak engku kita batne memunyi apene gerudut kengken ke ketwa tulungan jebas niki ngulapen di petluan tangane kita bat aden tiange ulung kita bat kemu irago meseksa kanthi ngalen kurenan cuma uling semengan bengaboganek ditu kanthi ket sanyo sing ada jelema teko polon waktu uluk-uluk kalu-kalun runo-runone jane ragu-ragu yen sing nyakang nyanan saja yen nyakang irago uluk-uluk bukan ti amah semut barakan batis saja ibuk artine wah kak engku sarang masih melang cai ngomong cang naker ngayah nih wah ampun lingser nih sarang gerayat geruyut ngayah kepuri sira nang ukune sira tundenang wakilin cai jelema bebeki polon betawang cai bo setiman tiban cang mekuranan jak nakeluh sing dadi memanakan polon bantuanan cang dipondok yen bonglah panak sitot unden cang ijang ngawag-ngawag lemo bebeki jai yen sing pekak tuh ngayah kemu kepuri nyen keur ngitungan gaene ditu aku do monyang pejati aku do soroan aku do pebangkit aku do ngawag-ngawag bangsing telah busungnya dadi anggono lakarnya sing meguno kalut busung mal jani wah kaden titiang tan berperan penting kak mangku diku melang cai ngomong bas adosan telepon uga seni do betari do agung nelpon pekak kayang to pekak nyen ngadagin gaene gitu nikan nggih tuh keketwan kalau dan di pondok benjani aduh kalau masan repot tuh pekak ini ados kenton lenan ken kemargiang tuh meroras lemengin gitu dadi balian desa pekak misi memayuh beda wah memayuh hoton nek kejani ngeng kalau nek
Yang sing peka memayuh to gidatne to. Ne ben tugas di puan ada lemo loh teko ngeleng meguyang. Memene ngeleng meguyang. Kak angku kita batna. Tulungan jebos tiang niki panak tiang sing belut ben metae. Nek jani aing nakal-nakal. Nagih motor, beliang motor, dramane anggono trek-trekan, kini gitu mekapluk motornya lantas mekejang rugiang. Nagih AP, kalau dia nyak AP dengan tagih, ben meimbuh pulsa tagih, kanti pengang tenasnya ramane gitu kan. Sing pelut bener ngurin, tuh yang sing pekak tuh mayuh tuh, men segar nak alit segar. Bodoang tali ngonyang kebutan kemumai mebayos yang segar-segar kanti di nyambung oleh toyo anyar sing masih dadi segar cepok pekak tuh memayuh tuh nak kecerik ke lapang bungkak nyoh gading kemantrain gidat wah dongkak angku memayuh nang ketang suabang gidate ke ketang. Hais Om Dwito sudah catur mi sudah sad mi sudah sudantu pinari sudah ledah sudah paku sudah kleso alwar tanwan sekwadenan kalukat kelebur deneng sangyang trio dasar saksi angerbak aku pertiwi belah ikang pertiwi angerbak aku gunung rubuh ikang gunung angerbak aku segaro ocak ikang samudra apan aku angawo kecupu manik menara giri ong sebatahe namun siwaya tekolas tekasih asih tanpa sah ya wong menyak polos nak kecerik nyak idongan makpak sanal nikutan nasu kak mangku Tawang cai ngawang jika dan cialuh dari pemangku ne ben dia minggu gaet teko mulai pak gaet ngajak tamu nih Torres saja kemulai punapi lah nih kasus nih boy jodoh kawin kontrak kalau nih bule terkawin kontrak ajak delmo dini no kondan pragat kontraknya bekali no kene lo dong sing jag rugi bulan rake istilahnya cerai ngeleng bulan itu bulan tulungan jebas tiang kakengku kita abad negain men bulan itu napi engkan senabat help me kita abad men jermangku ngerti kang ngutang duit kawan yes keno lho kak memayuh tukang tawang jai wah patah mantrane yang mayuh tamu mayuh bule patah mantrane len depan tawang jai sing dadi adokang yang adokang dong sing paling sangyang atmo gitu len mantran toris mantran bule len tuh bungkak nyok gadang tuh pang tawang ji letuni bungkak nyok gadang jani bungkak nyok gadang yang man nyok mulung kesuabang di datna Hais emancipate yourself from mental slavery but ourselves can free our mind. Up no feel for atomic energy is not done can stop with time. How long shall the kill our prophets? Kolas dikasih asih tanpa sah ya wong ong sebatah inamu siwayo dan segar dong metiosan mantran len tepang tawang cai bah menika wikane kak mangku memandra tenten tepukeun tiang idang meliruku kak mangku ngawang cai sing ten idang meliruku kak mangku sing je pemerih
Danarto dan kamu pidonio dan yaso sing Julian Yarto Brano sing Julian kesugian kak mangku ngeranang tuno kerti di jagat cai jag orang sing ngidang meliruko pekat ambilang mesilo negat ngidang nekang bas nekang nyok pang tawang cai sing cara cai kanti mau panting ngale gaya sing jetaen somong kak mangku maaf jermangku kak engku kengkean wenten pacang takenang titiang kidek nah jakti jermangku tendados ngerayunang ulam banteng sajo tuh pangtawang ji apan munggah disangkul putih sang pemangku sang pinandito tan wenang amangan ulam banteng ang tawang ci tutur itu apan lembu ingkano pinako ibu desang pemangku muang sang pandito pang tawang jai oh berarti lembu banteng ini ke pernah hanggen kak mangku ibu yang kentan jermangku kan memisan sarang godele mau beler kalau omangku lalu ngono mati kemantrain mesti pangerti utamising bolon lembian yang segara kolor sing not maman mule lenglung menggenyekan jadi makai nyai nyoman dong pilihin mengalir soma apang sido nyai mengojok anak suge senggake pancoran metatakan batu apang tusing manipuannya aja kau tuyo menek sedan tuan onda marerot ngajak anak suge konen karuan hidupnya ia nemu bahagia depang support dewek beli kemulan lacur ya pelacur beli sido bakal mengalir sama pantas megobo caranya ibala kudus beli sido mengalir tori reroret darorero irari dorero dararero darorero terora dorero darorero dororero
harak palon sejambu kernguk ganggumi kene mare kena asloki ngaji serandang serendeng ngaku punya yang orang punya ingat tanggo nyagur timpal yang jelemo punya jaga abyong sing ingat kenapa ne kene kerengai masalah jambu jag memang di tengah telapai